الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث شريف الدين النصيحة صدق رسول الله فيما قال أو كما قال حمدك لك الله سبحانه وتعالى Yaračija se alemengo, veda yaračija manuše skoro. Salavati ham salami upravo ole skoro, naimango peygamberi, naimango manuške aka je dunja, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Upravo ole skiri mangli familija, te upravo ole skiri mangli ashabija. تكراد وراك الله سبحانه وتعالى تموكوب ورحمتي وبرصاء كوا كمان هم كجدينك كدنيا نسار يغر وسنسار مسلمين هم كولنجي رتشيبيا هم قلبيا نتو ونشتاور سموافيا لا إله إلا الله محمد رسول الله Frajlare, abdesutni hudba kovu bud porazlično tarokova hudbe. Koga vakirava kovu bud porazlično tarokova hudbe i tema tareka hudba kovu bud porazlično. Soske se peaso akaja tema našli sporedinope odolen car sokerjam prethonovapi. Koga vakirava posebno tema adavata o sudno dive, o jomul qiyama. O sudno dive, kole ste saka završinov, hem ki klovam ga maro gospodari. Dive, kole se kole ke manushe kana chole kya kaya dunya. Chorole, parvale, učime, one pismeno. Se kole ke manushe ko ajivdingya kya kaya dunya, sigurno یک دیوه و یوم القیامه کا رکھوله هم سیگورن یک دیوه ادوا دیوه کا دوجیوینو پادارس که الله سبحانه و تعالی نایاسنو کو قرآنی کا وکرون کل من علیها فان ساسو کی دنیایا ساسو کوکاوا جیودی په کانا کھو ساسو کی دنیایا ساسو کوکاوا جیودی په یک دیوه کامرو Pakadar Allah subhanahu wa ta'ala najasno vakerovam ge. Beka yek dive, akaya dunjaya ka završinom. Paka čol sama maro gospodari, a dava najasno Allah subhanahu wa ta'ala ko Kur'ani ka vakerov. وَيَبَقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Aka čol samo tiro gospodari. Ovo žvisimo, emo poštojimo. Tarakava dua etija Шайте сватина, дека сигурно, јек ди о јомул қияма, секој леке мануше,
ка старол емсе којек мануш, а дава диве ка доживинол. Ко диве, коде сте сакамерол. Ко диве, ко Аллахи субханаху ва та'ала сасу сварингя ка дуния камерол. А качол сам амаро господари. Качол амаро господари, ем Аллахи субханаху ва та'ала ка одрединол, а дален ко качон одея. Па ко диве, кеда ектар Аллахес кере меликија, ка пудел косур, а кавари познато буте манушенген. Па далес кеда шеја катарте сватина, дека ко диве, кога ектар Аллахес кере меликија, ка пудел косур. Па сасој ке каја дуњаја, сасој одживдо, сакамеро ке каја дуњаја. Па сасој hem ki nebesa, hem ki dünyaya sakamer utara kaya dünya. Adavana esna Allahi subhanahu wa ta'ala koyektar pira etsi yakavakero. Pa kusur ka pudaupe hem kameren adava ki nebesa hem adava ki puf. Po pudive tarokava sur, kuga kava meleko ka pudau kosur, akava pudive hem akava zvuko Ковол до бором јако, со мануш ко пиро живото, никогаш нашиња сако звуко. Звуко, колеске мануш ковол ки бут баридар. Звуко, кове мануше ка пунинол. По мануш ка дикјал, само не сар, те нашотара два звуко. Ама дава, на куспено те керо. Па до бором јако ковол акава звуко, се манушеске баридар колеско локал бикачио. Па кога ектар Аллахес кере меликија ка пудел косур, веќе ка почминал осумно диве. Па сар со вакергјум, а кава звуко е манушеске ковол добором јако, со дури ки пири фамилија на каштиринол. Дури никас на кашти пенџарол, туку само каде ке те цидол петара дава звуко. Се пеа со кава звуко добором јако ковол е манушеске. Посудно диве, ковол добором изненадено. Добором изненадено ковол со пегамбери салаллаху та'ала алейхи ва саллам, кој тар пира хадисија ко објаснувам ги. Објаснувам ги во фенца о јомул қияме ковол добором изненадено со дури дуј мануша ка кере трговија, ама да е трговија наканаштите завршинен. Па добором изненадено ка наступиново судно диве со мануш ко пире васта ковол етут, ем пире фамилија ки кингарол, ама пире фамилијате наканаштите ресол. По судно диве добором изненадено ковол со мануш ки е чаша пани песи качоте пиол, а тајаде чаша наканаштите пиол. По судно диве добором изненадено ковол со мануш ко пиро муј маро кавазоте чивол, ама дава тарадава маро на куспеноте хал. Па јардо пегамбери салаллаху алейхи ва саллам објаснигјаваме кобор изненадено ковол осудно диве. Па таракава хадиси шајтела будбари полука, ем шајтела будбари примеријада. Замислен мануш кова планиринала, хем кинала пескекер. Ако адавативе ово осудно диве, о јомул қияме. Адава мануш, иако кинги адава кер, овко адава кер, наканаштите бешел. Па добором изненадено ковол со мануш коркори песке кава керол. То ушта хем намазите кодина. Ама дава мануш намази накуспеноте годино. Се пеа со која дава диве саковол прекрасно. Која дава диве ковол буд касно еке манушеске, деше и рано пепире господареске. Ем која дава диве ништо мануш наканаштите успено. Па катар шајте сватина хем тела буд примерија. Па далеске да осудно диве које сте сари неки кловата рамаре кабурија, hem ka pira koek drum,
коте киклова анго амаро господари. Друмо, коресте киклова анго амаро господари, када джевапи башоса. Када джевапи башоса, со дживдинјам кја каја дунја. Падалес кеда, косудно диве, кога кикловата рамаре кабурија, капира ко дром, кодром, коте киклова карша амаро господари. Кодром, коте киклова карша амаро господари, када джевапи башиса. Диве колесте јеќе кестар канаша. Диве колесте само мануш коркори песка дикјоте спасинов. Кодиве коте манушеске веќе спас наковол. Кодиве кеда одат таропиро чаво канашо, а од чаво таропиро одат канашо. Кодиве кеда од чаво тарипири дај канашо, а кадикјо само пеште спасино. А дава ковол косунно диве. Падалес кеда Аллахи субханаху ва та'ала башакава ко Курани кава керов. Јаума јафиррул мар'у мин ахи. Кодиве кого мануш таропиро прал канашо. Кодиве кого чаво таропиро дат канашо. Кодиве кеда мануш таропире најпашутне канашо. Кодиве кеда о мануш пире прале на капенжаро. Пако јавер ајети Аллахи субханаху ва та'ала кава керов. Ва сахибатихи ва баних. Hem taropire çave, hem taropire amava. Kodive, keda manush taropire najpašutne kanašov, a kadikjo samo bez te spasinov. Kakava dive, sa kava kana stupinov. Kodive, keda je keke naka penjara. Kodive, keda kaiklovango tiro gospodari, hem kade dževapi bašisa. Kodive, колесте веки ирани бенане. Кодиве кеда јавер девел накавол. Кодиве кеда сем Аллахи субханаху ва та'ала јавер девел накавол. Никој накавол освен Аллахи субханаху ва та'ала. Султанија нанетовол, фираонија нанетовол, кралија нака постојнен косудно диве. Па Аллахи субханаху ва та'ала Кикло hem kava kero. Kaya kana tumare sultaniya. Pakaya kana tumare firauniya. Hem kaya kana tumare kraliya. Allahi subhanahu wa ta'ala korkori peske kava kero. Mesium o vladari se vladarin goro. Pa mesium o sultani se sultanen goro. Mesium o krali se kralen goro. Allah subhanahu wa ta'ala nikoj nakašinov. Никој накашина Аллахе субханаху ва та'ала hem korkori akava afija, korkori peske kava kero. Pakua kiklova anga maro gospodari Allahi subhanahu wa ta'ala. Veke koga Allahi subhanahu wa ta'ala kuništino saka je dunja. Saso i dživdokja ka je dunja saka mero. Planine, kašta, Мануша, животне, сасо постојнава ќе кај дунја, јек диве сака меро. Ем јек диве кога ги клова анга маро господари. Па кога ги клова анга маро господари, прво со кова пучле. Прво со кова пучле косунно диве, о пегамбери саллаллаху алейхи ва саллем, адавада вакирга. Вакирга менге, прво со кова пучле косунно диве. Којта репира хадисија кава керов. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. Прво мануш со кого почне косунно диве, тао баша намази. Прво мануш со кого почне косунно диве, тао намази. Аллахи субханаху ва та'ала прво со капучо пиро робо и дали оле ибадети керга. Дали оле ибадети керга, дали Аллахеске ибадети кергам. Дали Аллахеске сјам си непокорна. Прво со кова пучле, кова баша кова пучле косунно диве. Па тешко ли аменге? Тешко ли аменге, доколку на сјам си непокорна Аллахеске субханаху ва та'ала. Па тешко ли аменге, додека
на кирјам ибадете Аллахе субханаху ва таала. Падеш коли аменге доколку сјам си на далендар кога намази на кодинге. Падеш коли пишинова пе аменге ко судно диве. Па Аллахи субханаху ва таала кога капучаваме соске намази на кодинјам. Башакава Аллахи субханаху ва таала којта репире етија кава керу. Ма салакекум фи сақар. Соја дава соањату мен ко секар. Соја дава соањату мен ко джехеннеми. Пак одговори нелеске. Калу лен наку минел мусаллин. Па насијам си на далендар кога намази кодинге. Па насијам си на далендар кога намази кодинге. Сакава Аллахи субханаху ва таала пилен робока пучов. Соске мани бадети на кирјам. Соске мани намази на кирјам. Па хем куф ко джехеннеми. Кога ковам ја кава кердо, амен кава кера, па насијам си на далендар кога намази кодинге. Па тешко ли пишинова пе аменге, доколку сијам си на далендар кога ибадете Аллахе субханаху ва таала нака кере. Па тешко ли аменге, доколку сијам си на далендар кога Аллахеске покорна наковен. По пејгамбери салаллаху алейхи ва саллем кава керо. Сар това мирно. Сар това спокојно, кога веќе омелеко, кога требувате пудолко сур, веќе осур чиѓалеко пиромуј. Хем сама џукерова наредба таропиро господари, те пудолко сур. Хем те почминол осунно диве. Те почминол о јаумул қијама. По пејгамбери салаллаху алейхи ва саллем ва кирја, сар това спокојно. Па сар ше това мен спокојна. Кога веќе омелеко, кога требувате пудолко сур, веќе испремно. Сама џукерова наредба тар Аллахи субханаху ва таала. Па соа џукереја мен. Соа џукереја мен панда, кога ни ранеја мен камаро господари. Па соа џукереја мен, кога напочминеја од авдиве, те спреминамен баше судно диве. Па доколку нас премињаваме баше судно диве, хем џивдигјам ке ака е дунја, само баше од дуњалучка потребе. Тешко ли пишинова пеамге, ко судно диве. Адалеске да. Панда канате почмина, хем само ибадете Аллахе субханаху ва таала текера. Хем амару ибадети ко судно диве аменге те сведочинов. Амару ибадети ко судно диве аменге те сведочинов. Па молинава Аллахе субханаху ва таала текерова ме на далендар. Кога ко судно диве ки клова хем кава кера Аллахеске субханаху ва таала. Не керова ме на Аллахи субханаху ва таала сведокија баша маре родителија. Тева кера, ја Аллах, ме дикрум мире дија, сарту ке сејда керја. Ме дикрум мире даде, сарту ке сејда кера. Нека Аллахи субханаху ва таала керова ме на саке манушендар, кога сведокија баша маре родителја. Нека Аллахи субханаху ва таала упутинова мен ко правилно друмо, хем пандакана, те почимина Аллахе субханаху ва таала ибадетите кера. Се пеасо омелеко кога требувате пудолко сур, сама џукерова наредба тар Аллахи субханаху ва таала. Адалеске молинава Аллахе субханаху ва таала упутинова мен ко правилно друмо. Молинава Аллахе субханаху ва таала те керова мен искрена муслиманендар. Молинава Аллахе субханаху ва таала те керова мен адалендар, кога сам моле ибадети ка кера. Нека Аллахи субханаху ва таала амаре дове кабул текера. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ الميزان كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة